warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukru lillah ala jami'i ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatin ukhra, wa man yu'azzim sya'airallah wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabbah. Al-hadis atau kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'du. Hadaratul kurama wal fudhala, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, nakhussu bidzikri murabbi ruhina salarepon semuljah Al-Habib Alwi Al-Baiti sesangat abdina amul ja'aki tarjukan sangat abdina na'dimaki juganan murabbi ruhina salarepon semuljah Kiai Haji Fauzi Hasbullah sesangat abdina amul ja'aki tarjukan sangat abdina na'dimaki juganan merabbi ruhina salarepon semuljah Kiai Haji Aishi tarjukan Kiai Haji Fadli sesangat abdina jukan amul ja'aki ternadimaki tarjukan salarepon semuljah Kiai Haji Khairul Ulum sesangat abdina amul ja'aki tarjukan abdina na'dimaki. Tersateja para masyayikh, para kiai, para ring alim silain setak ko basa abdina sebut asma-asma agunge pondong bersetengah, namun tak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesangat abdina amul ja'aki tarjukan sangat abdina na'dimaki.
atalahumullahu umrahum wa sahahahumullahu jasadahum. Moga-moga para masyayikh, para kiai, para rengalim, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, khususnya hadir di tempat Kak Dinto malam mangken, umum masih badanan nang iti sebelum ampunten, nah tambah aku ngares, moga-moga sarang ajunane pun Allah, paring lanjeng umur, lanjeng pertobatan. Moga-moga sareng ajunane pun Allah paring nasihat jasmani epon. Tar moga-moga sareng ajunane pun Allah paring nasihat rohani epon. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Benih kulle sana melolo si amin reng minta nanda day. Dayero. Berdebakuna. Amin. Sejan malaikat minta dedem marana kananya. Ring minta nanda bu, nggih. Bagus. Ila tak biasa nanda ngeramagi ke pangeran tak biasa. Padahal cek cermet ke pangeran. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Jaipun ke syair. La tas'alanna bani Adam hajatan. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Igulaban panjenengan minta ke Allah nanda. Allah nanda kibu ki. Inilah tak biasa dus todus. Bedese. Amin. Malu-malu kucing. Sekalian naki. Tengku marin membakun tak nanda. Ya, ya tina dui budara malah tak nanda. Moga-moga dan gulaban perabanci dengan saja saya hadir di tempat Kak Dito malam mangken. Baik lagi anak atau babinian. Moga-moga kelaban sebab barokana para masyai, para habai, para kiai, para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah. Terutama barokana kanjeng Nabi, barokana solawat daga kanjeng Nabi. Barokana perayaan molot malam mangken. Moga-moga dan gulaban perabanci dengan saja. Paringna lanjeng umur, lanjeng pertobatan. Moga-moga paringna sehat jasmani epon. Tar moga-moga sareng ajunan epon Allah paringna sehat rohani epon. Amin Allahumma. Tar moga-moga dan gulaban prapanjenengan sateja sehat diri tempat Kak Dito malam mangken. Moga-moga paringna kembang rajikena, barokah rajikena, tar juga manfaat rajikena. Amin Allahumma. Antri ni bareng nata kahajat kapiban Allah. Amin Allahumma. Ito po aki kajolon. Amin. Kita na pabentenan. Pokoknya may itong-tong. Ya Allah. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, baik sipil maupun ABRI, utama epon, Bapak Kepala Desa Tambak Akung Ares Bereki, Tambak Akung Ares Joko. Ini mencetak tahu kan ada tiba aku sita kerpegel. Sambina apa mak aku sita kerlak menjelak. Gula solas sudah pak kanto. Depak lu gelung oleh gila. Ampian ki buru depak ku silak manjelak. Begelur mayuk sateretanan tau lengah jadi ya. Nggih. Anterin pada masuk ke surga ke kepi nggih. Anterin pada masuk ke surga ki bu ki. Amin Allahumma. Orang-orang ahli surga ni kata pegelan ya. Coba orang pegelan. Nggih. Bon. Tokoh-tokoh masyarakat, aparatur pemerintah,
baik sipil maupun abri utama Epon, Bapak Kepala Desa Tambe Akung Ares, beserta perangkat-perangkat desa Epon, si ampun hadir tempat kak di malam mangken, duduk bersama-sama dan gulaban para panjenengan sateja menyaksikan acara pada malam hari ini sebetan gula amul jaki. Jajaran panitia si ampun ngorbanaki arta nasanya banyaan, ngorbanaki tunyana si olen rat malarat, olen pol mokompol ni sakoni, mangken ekorbanaki, mangken epatade demi madengaki rasa bunga na atena, madengaki rasana banggana ateh gulaban para panjenengan sadeja terutama panitia atas lahir Epon Kanjeng Nabi na gulaban para panjenengan sadeja sebatan gulamul jaki. Jamiatul Hadrah Al-Banjari siampun mengajak dan gulaban para panjenengan sadeja untuk cinta akan Kanjeng Nabi, estoh dekat Kanjeng Nabi, paling tidak mengingat dan gulaban para panjenengan sadeja dekat Kanjeng Nabi dengan nada-nada salawat Epon sebetan gulamul jaki. Sadeja para undangan jamaah pengajian baik lakian atau bebinian, punya nih kemang gini lakian binian, si ampun ngorbanaki ngorbanaki tenagana, ngorbanaki waktona, sebiasa mangken bani ketepan santai compo, sebiasa mangken panika gulaban panjenengan apol kompol ben keluarga sambil santai, gulaban panjenengan malam mangken hadir ke tempat kak dintoh bentak sedikit dari ten gulaban para panjenengan sateja saya hadir ke tempat kak dintoh malam mangken juga ngorbanaki sebagian artanah demi kaangkui ngabunga ben ngaperak deka lahir Epon Kanjeng Nabi sebetan gula amul jaki. Hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat, pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati, alhamdulillah, alhamdulillah. Iya kok kelawan ya lah, lah tak sambung lah. Alhamdulillah. Ngabas bu, aja mulu tung lo kok tebda bere aja. Ya tengku bagian keberaan nyaman makai kok tebda lawa nyaman. Mi beda saya bentak. Hari ngecepek mulu. Alhamdulillah. Syukur dekat Allah dan gulaban para panjenengan sateja. Malam mangken bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal dan gulaban para panjenengan sateja sareng ajunan Epon Allah. Paringin kesempatan kangkui bisa hadir ke tempat kak dintoh. Along polong dan gulaban para panjenengan sateja tempat kak dintoh malam mangken. Terutama dan gulaban para panjenengan sateja sepatut isyukuren karena dan gulaban para panjenengan sateja malam mangken tempat ka dintoh paringin kesempatan sareng ajunan Epon Allah bisa long polong longku sareng para masyayikh, bisa juk tojuk gulaban para panjenengan sateja sareng para kiai para reng alem tempat ka dintoh malam mangken. Mun acara eta masalah kenjeran tantretan Tambe Akung Ares panika ampun oning sateja, ampun oning sateja raja kenjerna orang long polong ben kiai walaupun tak laku pun apa, walaupun gula ben panjenengan tok neng ben kiai kenjerna raja lah tak usah bahas gula mau bahas kenika lap abid kengkun setong kata dari Kanjeng Nabi
satu sabda dari Kanjeng Nabi, cepon Kanjeng Nabi se membahagiakan dan kuleban para panjenengan sateja selaku reng bebereng awam, cepon Kanjeng Nabi, man jalasa aliman ajlasahullahu ma'i fil jannah. Man jalasa aliman ajlasahullahu ma'i fil jannah. Sapa-sapa orang, sapa boy, tak laki atau bini bagus atau bercuba gulaban panjenengan dari ada. Mon ki ben Allah paringin kesempatan gulung kuan benreng alem hingga hari malam mangkin. Tempat kadinto banyak reng alem malam mangkin panikah gulaban panjenengan gulung kuan. Maka Kanjeng Nabi janji dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tak kira lecek, Kanjeng Nabi tak kira carpak. Jaipun Kanjeng Nabi ajlasahullahu ma'i fil jannah. Orang sejuk tojuk benreng alem, kulongkuan benreng alem, pagi neng akhirat bekal epapolong tojuk muso sengkok bi Allah neng eswargana Allah. Amin Allahumma. Terapolong aban Kanjeng Nabi kapi, amin Allahumma. Sebagus lakona secuba dari ada lakona muka-muka bi Allah antara ni papolong aban Kanjeng Nabi saja, amin Allahumma. Perpanggian are mangken duh ada iselen biasa ni selen mun ke malik ya yang rabaga ke haya selen tibi gelar tadi suara ini kesahari 5 kali 6 kali ya Allah tepan tenggeru semangkin polan muda ruah ya Allah teluan sebu tak kalah ke apel sekali. Lagi teluan sebu gih. Tina makin muda tak apa. Dia kadang nak nil pone palpal. Salah dia ia kun amiskol. Ya Allah. Di gula as. Semiskol lagi XL. Acabis tak acabis. Aku nak miskol. Ia keker kiain saya nampu nelpon. Ojo jokot saya hanya mau pulsa bas. Coba dah budin kena mun parloro nelpon tibir sambin. Nengi guna miskol so ni. Ere kena pacarna ben gia he ben. Laungku. Ya Allah. Tu je payah namang kene. Ngalah sakecek mari. Along bolong aten gulaban para panjenengan sateja malam mangken tempat Kak Dinto. Gulaban para panjenengan sateja along bolong dalam setong acara ingki panika ngemoti ngengak terjugan ngabunga ngaperak dek kalahir epon beber epon junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di acara malam mangken panika epa bede sareng remaja-remaja Masjid Al-Ihsan sebenarnya nengi tempat Kak Dinto. Moga-moga sehadir atau bese ngorbanaki artana demi terlaksananya acara pada malam hari ini. Sateja moga-moga pada ulia barokah Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di Kanjeng Nabi ampun abek taten gulaban para panjenengan sateja dari alam sepeteng menuju alam setera, dari alam kapuduan menuju alam pangauningan kalaban badan dinul Islam atau peraturan-peraturan udi secara Islam. Hadirin hadirat para undangan sebutan gula amul jaeki peristiwa
lahir epon Kanjeng Nabi seterkenal kalaban molotan. Peristiwa kelahiran epon Kanjeng Nabi nagulan ben para panjenengan sateja adalah suatu peristiwa yang sangat-sangat agung sekali, sangat luar biasa, sangat istimewa. Lahir Kanjeng Nabi nagulan ben para panjenengan sateja. Jangankan ka Kanjeng Nabi nah, jangankan ka orang waktu na lahir saos agung tiada tara. Tada tandingin nah kelahiran na waktu kelahiran na Kanjeng Nabi panika mulai dari peradaban dunia mulai lambo, mulai dari Nabi Adam kantos ka kiamat deki ada orang lahir pada ben Nabi nagula ben para panjenengan saja. Tada. Mangka nagula ben panjenengan bangga ben bunga ketika pada perayaan Maulid gula ben panjenengan nika kubus. Anapa? Karena kelahiran, proses kelahiran dari Kanjeng Nabi nagula ben panjenengan panika tak sama kalaban selain, tak pada ben nabi selain. Mak takar gula ben panjenengan nabi utusan semacam pak lekor panika lahir tak pada ben nabi nagula ben para panjenengan saja. Apa boleh guntan tretan kantor ya si pada. Iki. Tukon na bayi, tukon na. Kanjeng Nabi panika si malahir. Si ngancain Sayyidah Aminah hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Tuh konanja beni bu murinten kana. Tuh kona tak kung Kanjeng Nabi Sayyidah ai Asia, Sayyidah Maryam, Siti Maryam seteti tuh kona parabu dari swarga bi Allah. Wah, bagi kurang dari mah. Ya Allah, gula ban panjenengan. Nabi ni gula ban panjenengan. Lahir boy. Waktu na lahir Kanjeng Nabi cerita aki gula ban panjenengan bangga akan kelahirannya. Jangankan ka Kanjeng Nabi nah, jangankan ka orang nga gula ban panjenengan, ken lahir bayi gula ban panjenengan harus bangga. Membanggakan diri dengan nabi-nabi yang lain, dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kagungna Allah. Waktu na Kanjeng Nabi lahir bu gi. Mak beda saya main HP kena. Ambu gelu. Malingat teh. Beda saya kaca pak. Sini neng deh iya. Dua apa kita kacain. Ya oban. Dua apa kita laku kaca HP ongku. Jamu nih bini aja. Dalam kitab cerita aki bu, waktu na Kanjeng Nabi lahir, sabodona kak pungkaan, secet lakar abu, kak pungkaan de Kanjeng Nabi lahir, kak pungkaan abu kak kepipa, kan pao abu, kan kormah abu, kan nyor abu, kan manggis abu, kan apa boleh tak tahu lambe apa beda kan manggis tak tahu juga kok iking lagun muncul tak tahu ge lambe pokon buah-buahan semacam buah-buahan baik buah-buahan pada kesegening deer atau besi taning deer abu kekepi dari luar biasa nah buah-buahan segala lamari epatoron lamari epolong korma mari polong, pao mari polong, Kanjeng Nabi lahir
langsung abua pole abareng ben lahir Kanjeng Nabi, langsung abua pole, langsung tua pole, langsung masak pole, masak ni ke bagus nje taret celeret je. Wah, idi mah bedereng lahir ngak jadi marah keluro. Mun idi nak bedeng. Aduh, mau ni kanto beda kireng lahir tenglah lahir. Ada senyum apa bang? Aku dapes ke kepi. Ngaruh. Mun Kanjeng Nabi sila mari polo. Mak, coba pikir. Tak usah uce, tak tahu santar ke Kanjeng. Pikir rodana. Ya mak bisa ya, mak bisa. Mangkana mulai dari lambat dari nenek moyang gulaban panjenengan, dari rukurutan gulaban para panjenengan saja, ia cereki mulai lambat ketika beda acara perayaan Maulud, peristiwa semasana Kanjeng Nabi panika beda waktu lahir anika diaplikasikan waktu Maulud panika. Tenglah beda acara Maulud kan biasanya beda wabuana. Keng manggen ada sekali beda nyior ya Pak Kun. Apa nyiorongku apa gembak ni. Oh enggak kan nyiorongku. Nah lagi hari keng tak neng dari madaram ya. Biasa namun perayaan Maulud beda buan. Lagi beda buan Pak Kun. Buah manggis, buah nyior, temon, ranteh, kadungdung, salak. Ini begini tarap aja. Keng pakak romun nih gini. Apel teloan sebu, iya tak ya tadi bareng. Nanas nih gini lagi. Biasan berdua buan. Arapa? Pola nih waktu Kanjeng Nabi lahir, buah-buahan pada datang. Mangken. Ani kini mulai lambok. Mulai bengatua gulaban panjenengan, rukurutan gulaban panjenengan, orang alim kona. Ani kebenireng tak ngerti. Akini kay toronaki kana foto. Mangken oleh 2 tahun ka mangken montangki 3 tahun. Orang amolot ni kapatang kuy wabuan. Tambula bang kuy mari. Bade singang kuy gula. Beda sengang kuy nyor. Erekan ni waktu Kanjeng Nabi si lahir. Mi beda kula bui nabuy mi keng lembak. Mi beda keterang na kula bui nabuy. Atau minyak nyor pahpes 6 pesan kasanaki. Ya mulai ki buruan ya. Oleh 3 tahun ngara. Si pas au bengak kenikah. Alasannya lebih bermanfaat. Aduh, tak ada gini kemikir manfaat ke abang tipi gun. Sepenting badawa buaan karena ngimoteh kelahirna Kanjeng Nabi. Soal mari bacain solawat, iki baka compon bucok, kini kata ada di masalah tan. Sepenting hormat ke kelahirna Kanjeng Nabi ini kak, marilah urusan. Beri minyak, beri beras, demak ban. Oleh dimma keterangan jadi gelurah. Ayo boleh caca serak, aja manfaat ke abang tipi, takar manfaat, keng hormatan ke Kanjeng Nabi, ke orang tak bisa. Karena Kanjeng Nabi lambai waktu lahir, anikah abu kapi, kengain coba pikir be, lahir orang alim pun nani kemakipun melarat, lambai iju kajem lewat buan, muntak kelar meleh, mulung dengan tekun, mun kiai lambai, ya oleh 3 tahunan kemakin. Icapok bagian Jakartaan deh. Pas ngangkui gula. Iri kan Kanjeng Nabi si lahir nampas gula apa? Jak gula neneng yano pas anu tombu tibi umangan ada jaga aja. Lebih serak ke urusan serak gini aja bekiret. Hormatan ke Kanjeng ngaku-ngakin abek dek ke Kanjeng Nabi ini kesepenting. Ngaku-ngakin ateh dek ke kelahiran Kanjeng Nabi. Wabuan. Soal janji gila pas butuh mari sabe mari ia toraki ke Kanjeng Nabi tanah peten bucok tak masalah pada benar orang tanah mencari pon makruf al karhi orang amulot panikaman hayya atau aman kada
Yang harus dipersiapkan lebih dahulu orang amulot panikah teeren. Teeren rekan kada. Beni unjengan saya rekan kada. Teeren nak lupa tepak mendengreng ke berempah. Mendengreng sebolo cukon benasen buru dekik ngonceng ngoreng. Tinggi, beni bah ngonceng ka? De. Soal itu nase cukup itu ben orang tak itu kini kita ada masalah pada ben gula ben banjir dengan ajabis ka kiai karena ngurmat ka kiai karena ngaku ngaki ka guru gula ben banjir dengan ajabis depak ka kiai pun lamare soal ben kiai pas iyo berpesen kini kita ada masalah tan encan depak ka kiai pas ibeki boleh ka orang lain tak ada masalah sepenting gula ben panjenengan ampun lastare ngormat ka kiai de iya wa satia banyak si bak ngubak melolo rengkona re nja ungkuro wala jejer medegi kok tak pati lebur lah anu re perayaan molot ro dari kiai se alim konaro banyak se nyimpang apa pegel lagi meni pegel lagi keng suara ya sing nguncak akin lo cek melar ta dari mantawar jajah waktu kanjeng Nabi lahir mun sebeden neng kitab daibai mun bagian ahli solawat ibu dia deh apal kapi dari macam pon di dalam kitab daiba fahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursi haibatau wa waqara wamtala'atis samawatu anwara wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara ano ya beda jangan kerang-kerang macan je daram lagi are terogilir waktu kanjeng Nabi lahir tazal arsyu taraban wastibsyara aras nikah kunjuk mulai Allah akabai makhluk mulai Allah akabai napanya mana manusia bon sama macam para nabi napa nikah tak tahu rasana lahir ke alam dunia aras sampai aku lupuk tak tahu ada kecuali lahir kanjeng Nabi aku lupuk dari bunga aku lupuk bunga benih karena aku lupuk kelenger benih lupuk bunga tak kapra bunga dari santan lupuk magi aras waktu kanjeng Nabi lahir panika sabodan patung-patung sesembahan orang-orang kafir seampun rancang sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang begitu kokoh. Waktu kanjeng Nabi lahir ada 6 buling kagapi mas. Bodoh se nongep, bodoh se ancor, bodoh se aduh lah pokoknya 6 buling kagapi mas. Padahal kadinto kita unjuk rasa. Ada se unjuk rasa sekalian kadinto. Nih bodoh unjuk rasa antar ka tempat patung ada. Tak usah takbir tan lamba. Lagi. Ini kepon kujur kapi nungep tibi pun. Lahir Nabi nugulaban panjenengan. Lagi tazal arsyu mangkana sampai mangken diberiin banikah. Tung leboda peringatan molot mun pacung lambok anika pas nyolot bedil. Tahu ke bedil lembian iki. Zingani ka guru. Tung lay solot tager. Iya Arab kan mon kiai tak bisa salah beri kena. Mula cacu jolon tala pada bayi mau. Beun deh kun nyari salah noreng melolo. Dua apa jadi kun ring telocor biasa jadi. Solat jubak mau bum sampai aku ropos nih kan guru. Jadi ya tazamuni jadi sampai aku unjuk menjegi buru apa? Terjeter. Tak sampai mengunjukkan nyiur kan. Lagi. Wamtala'atis samawati anwara. Waktu kanjeng Nabi lahir lambak. Langit ni kak
terak bun borok kebun temor bunda aja bun lauk terak kosak ben senar terak pada bentuk siang. Waktu Kanjeng Nabi lahir, padahal lahir Kanjeng Nabi malam. Lah, mun riberi nikah tahun berapa sibuk ngada nikah, mun tinggal beda perayaan Kanjeng Nabi, anika biasa nah. Orang kona nyolot mercon kata sing lagi berembang apiro, arwah matera sebede yatas. Beringaki ben hadir Kanjeng Nabi, lahir Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi hadir ke tempat kadito, beringaki tepan giam. Tuor. Mun Hairuddin entar kapangkung isoleten jadi duta apa? Maeja bro ya, maeja bro. Aja kadang lai temu je Kiai bulan Rabu. Kiai Rabu kena Kiai Rabu. Ya benih-benih tak bunga gula muni isoleten genika. Gula datang dari bara umam lagi. Mun gila kan tadi apa aja ada orang. Ya gula ngojayok kompoy yang tadi ada ngompoy sekali dah. Ngado iya naga nayo. Kok karebak mabori gila lah. Tak nemu orang sekali. Bisa aja. Lah berapa kali kau dengar. Jangan sampai 3 kali po. Lah budura. Atanyang kok di sawah. Eka emak Masjid Al-Ihsan. Loros dan tinggal depak kalauan sokoni gulu mangga nabi lu je orang raja cadar mama ujak loros je ya bilugan melolo jan rekan gulu pas robot nyerabet entar ke tengah gelong ada lah butuh ke anak-anak loros ya bunga mak tek Kanjeng Nabi si tak bunga je dan kau lebay mon pas Rabu kan datang mon gula datang rah datang dari bodok pas isoleten mercon tuar tiar ya wes engko aku tau ngak kiai ongku yang gila njata isoleten yo kiai selaku berarose isoleten tak tahu je apa maksud anak-anak Kiai Kuber, Habib Kuber, Pak Isoleten mercon. Apa perak polan Kuber apa tak tahu nggak aja. Mercon deh, kaperakan kena, enggak ungku. Muntah salah tempat ben nemu lakko. Pada ben ring mate, pas Isoleten kembang api nggak gila, keng muntah congkotaki bentuan rumah ben. Tepan ngosong mayit pas nyaman seneneng dia ada pas sambil neku Isol. Tor. Ya Allah. Arapa bolan? Arwa benih kabungaan. Mun mangken kabungaan nikah. Bunga. Ngaberak dah kelahir Kanjeng Nabi. Kutu beda. Wam talaati samawati wal ardh. Sampai mun parlo ingat sumber bening. Sumber saya takerkeun kalau 12 malam terak ke pialam. Negi. Apa sih bisa materi atas? Mun benih kembang api marah motor ratanya trongceng mate tak dia jaga aja temar korong dah mun perayaan molot solet temar korong mercon solet pabul bul ke atas tarap ini jadi kiri berin ya lah mun Kanjeng Nabi hadir cek solet dan mercon apa bola Kanjeng Nabi burung dan siapa ben mau tahu menuh gelurang jawab buru jangan Kanjeng Nabi pak gagal sih Kanjeng Nabi memang tahu rasan gagal seantara kasih tong tempat di mana dirayakan acara molot gara-gara neneng iwakton kak dito Kanjeng Nabi Rabu pas bedek kokos tapi saya maksud bedek kokos mercon mun sabedan kokos pas yantem kakapi orang ngarayaki molot olah bideng olah nase bedek kokos pas buru Kanjeng Nabi beri aja aja saya maksud Kanjeng Nabi seburu segala guru tepaan kiam Kanjeng Nabi Rabu pas beda orang kok rokokan kok sebul ngepul kadang gain mainan benaga lagi terbunter kok ya Nabi salam menaro cermat Kanjeng Nabi jaga aja mun merecon
wa dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Niki juga beda terus mangkin. Waktuna Kanjeng Nabi lahir, dhajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat sabodona malaikat ciptaan Allah serupa malaikat waktuna Kanjeng Nabi lahir. Kriungan kakapi semaca tahlil, tamjid, tahmid, ben tasbih. Pas maca terus makin kan beda. Ting Kanjeng Nabi lahir, Kanjeng Nabi hadir, guleban panjenengan maca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iki Bu. Walan Kanjeng Nabi. Padahal neneng idiba panika tada tulisna subhanallah gini. Beda tulisnya. Sobu pahtazal arsyu taraban wastibsyara wasdadal kursiyu haibatan wa waqara wa amtalati samawati anwara dajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Kini kata dia tulisnya pas. Iya tapi mun sadia kana mai solat ra kana. Mare ra gelu kana. Jana kana ya. Apa sih keperak pun sadia dia gelu dah. Gue pahelang pikiran lo. Iwan, ini ka peristiwa kelahiran Kanjeng Nabi. Akung ongku, aku luar biasa. Lagi bugi. Demak aja di lo kok tepan atau leda lah bahon tu. Ya tarap aja. Mula. So, lagi. Tiagung ongku. Mangkana jaipon Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada Bu. Jaipon Sayyidina Ali. Man azzama maulidan Nabi. Man azzama maulidan Nabi. Jaipon Sayyidina Ali. Sayyidina Ali oneng panjenengan Bu. Pasir Sayyidina Ali. Tak tahu ya? Tak tahu. Saya tahu Kak Ali ya. Sayyidina Ali panika mantona Kanjengna rakanah sayyidah ya Allah labut tunja mai kabin muning aria kana mula tak tahu kesejaran Kanjeng Nabi kan ari welana gelu ya Sayyidina Ali ya mantona Kanjengna rakanah sayyidah Fatih paling bagus sahabat, paling muljana sahabat, ya Sayyidina Ali. Makilah paling mulja, paling bagus. Sayyidina Ali ini jangan mabebe teti orang. Dia tagak matigag ngagula banambian. Sayyidina Ali ini kecapek caipon Kanjeng Nabi. Nenek kita Posiatul Mustafa. Terangaki, ya Ali. Cek saking Ali cek saking Ali samarena engkok li pas beda Nabi li cek saking roli engkok ben Allah tak yecap teti Nabi terakhir li yak tena beun li yak yang mon Kanjeng Nabi tak kuselang ngulangin li melolo sampai pan beremban kali jangan neng yano jadi orang la matur. Ya Ali, dari kakun sekalian ngojak ya Ali Kanjeng Nabi. Cuk saking samarin engkau pas beda Nabi. Cuk saking engkau ben Allah tak kebayi Nabi terakhir yak tena beun. Sekotu teti Nabi samarin engkau. Jawab Kanjeng Nabi dari muljana Sayyidina Ali. Iki. Dari mapana tata krama Sayyidina Ali. Dari alim Sayyidina Ali. Sayyidina Ali panika paling alim sahabat. Caipon Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi ada Bu. Engkok riak gudeng ilmu. Baan montro masuk akalem gudang. Baan kotu lebat dari labang. Wa aliyun babuhu. Ali bangla benga ilmu. Jadi mau antara kagudang. Lebat kudu labang. Lagi Sayyidina Ali ini paling alim. Keng mamabe terus dani. Tatemu benak kana ngurmat. Tatemu ben situaan sesepuan ngurmatan boleh. Sampai tatemu ben orang kafir sekali korbani kafir moso.
Sayyidina Ali ini paling hormat. Apa boleh pas sepo orang kafir, hormat Pak Gus. Tak bengal nyalep mun Sayyidina Ali. Benian benalidina. Benalidina ibaratnya, woi galakson ni para saudara. Pakun tak lumnyin lah. Ikute sokone ye nambuling kaya. Sayyidina Ali enten tak ingat gini kan. Aca-aca ibadah ban Sayyidina Ali. Oh paling ngetop din Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini kemun kadung ngadep ke pangeran, kadung abojong. Lagi 2000 aku Sayyidina Ali. Munteng lang Allahu Akbar. Hilang hubungan ben manusia ada lah. Tak ingat ke siapa si bedi esetian, tak ingat siapa si bedi yadaan, tak ingat siapa si bedi budian, tak ingat ke si bedi Roma. Ada hilang ke kepipas. Kun atok ke pangeran si padung kun mun Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tapi. Allah Akbar. Kan mangkane setong tempo Sayyidina Ali ini icapok pasar kanton ini. Betis ah. Benreng kaper. Cekak pasar ke dalam. Ceret. Masuk. Pasar ini kakan akon cok asaing ingat dan nikah kedua. Mun etace norok kapi ban-buan betis ah. Mun esotok sake. Ben sahabat jala manton kanjeng Nabi manton kanjeng Nabi mbian capuk pasar pa keluar ben sahabat selain cowe kuli kan sokone kun teku dak nikah kerua kun teku pasar ro Sayyidina Ali pun wat-watan duh subhanallah iya mun Sayyidina Ali paling subhanallah ya Allah mun Sayyidina Ali mun Ali dina gua kena ambo lah tak kelar mon Ali dina mon Sayyidina Ali ban ngagak iteku ya Allah ampun tak kelar keng gula tak oning jajan debun Sayyidina Ali ngan apa sa tak oning keng kun ka atono guru mon tilai kuli pasake kan guru ya Allah mon reng alim kan ngan nikah subhanallah ya Allah mon reng tisa duh Palang. Waduh, dus. Hari gini kemon Sayyidina Ali tak mampu. Allah tak mampu, gula tak mampu. Mon pas main ingat nih, kemon main cuean ingat nih tak mampu gula. Tak kelar sakit. Kau le deki mun cuean nikah, cuek di gula nikah, tapi gula tempat nak bejang. Yang Sayyidina Ali. Ibu ngaki kanjeng Sayyidina Ali ngono. Allahu Akbar. Depak rantem mun Sayyidina Ali njot apa bening ben gula banem pian. Mun gula banem pian kan. Au. Mun teti imam haram je ngaji dia. Untuk kapi mak haram. Au. Apa mah kita sekalian bayu maman lagi tak bisa duja rengkun reng aniat mak mengam aja melarat tak pada ben gula ani ngala aing du masa ngucap niat kau le nate ngakles karena ini mabitan gula karena ten gula belka abid niat ngak kenika harap kah lah langsung kan bede dina tak abid dengan niat pada rengala uduk A'udzubillah nawai bila saya baga uduk amun enggak jadi jeki nawai do ya Allah butuh mari jadi kosa pagi nawaitu dak kare naing ban mun enggak jadi dia kanjing Nabi ngala uduk ni sajanteng cukup kok tinggi sajanteng bro oh itu selen mak bisa mendeng aroma kanjing Nabi gula banembian sajanteng rah sajanteng paling mendeng gende ibu natasare lagi mesti Sayyidina Ali dan ni kaki ya tengah abojong tu Allah Akbar
Tinggal apa jengak gini kemudian Siti hilang mas, urusan hilang. Biar tak bisa aja hilang aja. Ajan bini anda. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kompor tak batin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya Allah, mumpah katonon roderun. Bila saya host aja di Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Aduh, mangkana dina nang disa jadi banyak bareng. Tabung disa teluan. Mun letuk setong jadi letuk kapi jadi. Iya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah budura. Habis saja. Lagi. Pajang gula ban panjenengan ada Sayyidina Ali nih. Ngaka Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Cuek ban sahabat. Korek teking reh. Pak keluar saya nyamanu. Topu ibu dormu. Ewe cuek deh. Mi beda Sayyidina Ali akan disekoni. Ada bas. Hilang bas. Rasa sakit hilang. Dari mana sangat tup ke pangeran. Munggul ban bian. Mata kere cuek ah. Keke rengi bayi mun tak laku. Ada iya mulu lu guru. Lagi, bu tak bisa. Ibadah ngak kini kesayang buah gini ke pangeran. Ingat ibadah ngak kini ke gulaban banjir dengan sehingga bayi buampu ke pangeran. Kaku oleh surga ke pangeran. Jauh kerja tak kira cukup. Lagi, mun tak akan tuk ke kanjeng Nabi. Mun tak gulaban banjir dengan esto ke kanjeng Nabi. Malarat si masuk surga kerja aja. Lagi, apa boleh jadi pun bojong, magi bojong nggak jadi ya, magi apa sah, ben tahun roh, kula tak tusa kula ben baju dengan apa sah, soalnya pun apa, waktu apa sah, kadang dia cerita orang, mau cerita tentang baju ben orang cerita, kula tak tusa, kenjeran tompes deh sekali deh, jadi ya, saya ibu ampu ke pangeran, ke malaikat pakai dari akhirat, tak cukup. Tak lebat dari kanjeng Nabi. Mangkan jadi Sayyidina Ali. Lagi saya pun Sayyidina Ali. Man azzama maulidan Nabi. Kengain setong bir. Man azzama maulidan Nabi. Siapa-siapa orang yang ngaku-ngaki kelahiran kanjeng Nabi. Maulidan Nabi. Benih kanjeng Nabi. Maulidan Nabi. Ngaku-ngaki kelahiran kanjeng Nabi. Dengan cara-cara saya sebut kelak. Tata cara renga mulut roh. Gula ban panjenengan hadir ke tempat kak dito. Nika ngaku-ngaki ke kanjeng Nabi. Caipon Imam Junid. Man hadara maulidan Nabi. Sapa-sapa orang yang hadir ke perayaan molot. Keperayaan molot. Ingat gula ban panjenengan dari compok bang saya bang ujau. Hadir ke tempat kak dito. Niat ngaku-ngaki nah ke kanjeng Nabi. Hadir ke perayaan molot. Dengan catatan. Ibu Ki. Catatan. Yang perlu digaris bawahi. Kalau perlu pakai tinta merah. Artinya buat apa? Kau tuh diingat-ingat bi gulaban panjenengan ketika pada acara perayaan Molot. Setong sekotui kengain. Man hadara maulidan Nabi jaipon Imam Junid dengan catatan wa azzama qadrahu. Wa azzama qadrahu. Gulaban panjenengan kotungaku-ngaki dekah derajat dekat tinggi derajat kanjeng Nabi tinggi aku nggak molot gulaban panjenengan apa boleh ke kanjeng Nabi mangkana acara molot coba pada acara selain jangan sekali-kali samakan dengan perayaan pernikahan coba ada orang pesta pernikahan acara molot ini kata pada panjenengan mun hadir ke acara pernikahan encan aja cabeng sebeng ya toren sambil amain HP ya toren encan begrempek ben kanjana ya toren ada apa bolan acara biasa gini keng mun acara molot bersentuhan langsung ben kanjeng Nabi tina make gula ben panjenengan butuh tina gula ben panjenengan make pon rosak dari ada salbut dari ada celeng dari ada keng mun beda perayaan kanjeng Nabi bisa ngaku-ngaki. Apa boleh waktu kanjeng Nabi hadir pas endak ngaku-ngaki gula ban panjenengan mancung. Manika
Manika guru. Ini aku ngaki nyaman. Dan itu. Nunduk. Dia ngerti deh ngarang. Coba dia kadang pas asan dok pas ingat sinantang ke kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir hadir. Ya Nabi salam alaika. Sejan kanjeng Nabi apa nak kan? Ya kira bener kok apa ya. Nunduk ingat kerabuan kiai. Dari momen kerabuan kiai kan dia nikah. Apa boleh kanjeng Nabi? Wa azam qadrahu. Tina makilah butuh teti orang. Tina tak ada aja jadi ada. Yang lalu biar berlalu. Mau aja jatuh sa pasera saya tak dosa. Pasera saya tak raja dosa. Lagi pasera. Setong kun saya tandi dosa pani kau dihitungnya. Kanjeng Nabi nagula ban panjenengan. Mon selain jaga aja. Mon selain. Lagi. Lain kanjeng Nabi setong. Cek ngaku soceh. Cek ngaku soceh. Lagi. Pada raja dosa kakapi. Oleh dia mereka nak jengkok oris gitu sedang medeteng, iya pak mari gelu, sedang medeteng ya, iya. Apa gunan kok tak rak ngorain boleh gelu tak kerojong, mungkin ngabus sudah sagi ya, ini gelu pak mari sih ngabus marah, engkau tandera nyeraki, berarti penyiar radio aja, Iwan, ini mungkin jet mulai maju. Salekor 40 telo lah. Gol sanga, gol 10 lah. Kurang semuanya lagi. Yang banyak lah tak tahan. Jadi debak gendim lagi bro lah ya. Lepain. Coba banyak geluak gangguan ungku. Wa adama qadrahu cak papada ben parlo selain mun parlo ingat nikah. Kenapa? Karena mun perayaan Maulud pani kebersentuhan langsung ben kanjeng Nabi nagula ban panjenengan sebekal abri barokah dekatan gula ban panjenengan selama udi itunya bekal memberikan syafaat pembelaan paki yajunan epon Allah. Mun acara Maulud makipun melerengak apa panjenengan dari ada kor endek ngaku ngaki kaakungna Maulud ngangkui tata krama semapan ngangkui ahlak si becek, ngangkui peraturan si bagus. Tekubas. Dari macam pun Imam Junid. Lambak pada kebede setong orang. Waktu kanjeng Nabi hadir ke acara perayaan Maulud nih, bede setong orang. Selain mancing, orang kini kata mancing. Apa mata mancing? Walan orang kini kebede si yang buaki. Apa sih yang buaki? Lopot kekayaan nah, lopot keangkon nah, keteku nah ben sama aja mah. Akhirnya selain mancing orang kiri ketuju pakun. Tengi kabala ben kanjana. Bekton mancing dia. Kanjeng Nabi Rabu mancing gelu. Ya, engkau jet lagar jejer mereka mancing jadi teman ngajari jadi wajib paling tak suka aja. Tindak monko tak mancing arah apa ke? Monoreng soki ngocak nganikah, sing ngocak jadi laju terap sekali nada apa? Iya tina muncul mancing ini tina. Rabak kereng soki, rabak kereng angko. Mun rabak kereng angko, monko tak arah apa ber? Arah apa ke? Arah apa? Iya nja, arah beni dah iya. Nego wah. Arah apa bolan? Iya tak koro. Bener bas pakun tojuk dah ya. Selain macam ya Nabi salam alaika bekabit mari gini ke kelongku ingat Habib ki buru romon macam ya Nabi kubus seru tak let dia dong boy kurus Rabbi salli ala Muhammad Rabbi salli alaihi wasallam lekas dia kadang nak hilang ulang ya Rabbi tak liburu sekali je mak berdiri doa ngak jiri Jering ya Rabbi, ngaki buru roh Habib ya Allah, kubus sekali. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kita dok rumah kantang boleh. Tak beri kesempatan setan. Mau jawab bagian kata murah. Ya Rabbi. Coba arti aki kejamat itu. Dukuste, tai tampil dengan malaikat pocur.
Budere ngadoa ngajeri. King mun jamaah hadra segi entan mapan. Suarana mapan. Ialem salah ben ya hasbullah age pausi gila. Are suara re aga tonano king lebur. Te buna. Gula kok gun ngabala jong. Ukur. Te bun ge pausi. Coba jadi jam. Lebur jan. Te bun ge yait lebur. Lagi king iya mun selawat rek lain jet ban ibadah selain. Mun selain bani ke mun riyah tro ka alaman tau le ganjaran. Apa jeng tro ka alaman tau le ganjaran. Asedekah tro ka alaman tau le ganjaran tau le ganjaran. King mun selawat tro ka alaman tak tro ka alaman oleh bakun ganjaran. Ikhlas tak ikhlas oleh ganjaran. Nganggu lagu apa baik oleh. Lagi. Mau lagu India tarap aja. King kun tak lebur. Ganjaran, iya bakun beda. Lagi, nganggu lagu apa boy? Oleh, kengkun tak lebur, tak ngurmat wakun ke kanjeng Nabi. Ganjarna oleh bakun, lain lah kar solawat. Mangkana panjenengan kengkun jak peke tengah mun diulangin. Mumbah nganggu lagu orkese temor. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Nyaman jadi ki. Kenjaran ki. Nengirep deh ki bang. Asraqal badru alaina. Bagus. Iulangin king tepak kali mana? Asraqal badru alaina. Fahtafat minhul buduru mislah husnik dah jadi ya habis saja apa boleh pas nengi kedua kalian anta samsam anta samsun anta jaga aja anta samsam jadi ajunan kanjeng Nabi tak kira saya samsam. Ya burungku kanjeng Nabi. Aja tukang macan selawat baik ngajri ya. Anta samsam, anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Jelana kana. Jemaah hadra mungkin niko saling nyari pasaran ke kepi. Benih kun tukang bidat tuh sih nyari pasaran. Jemaah hadra pada baik. Mun gule keng jenten. Tak seneng yang jeng nih. Lagi. Ulen bilang aja. Kenapa mata senang? Dan kau tak alim, dan kau tak oning. Mangkan salbut di gula bidat. Adi namun jelai, ika butuh salbut adalah tak apa. Aja gula jadi apa? Aja gula tak alim. Mulai dari pontuk dan gula jelai karta niat di tukang bidat tu. Wallah ini kan. Ada je. Beri pontuk dan gula. Atani bokoh. Di kiai tak bakon taniin guru tegal. Iwang buang rekan. Tak itamenin apa-apa sekali. Laju itanin tamenin bokoh. Lagi nyeram siang aku ngajar kol sepuluh do budi kenika nyeram bokoh nang teker. Adok kolek gule jelang beren nyeram. Kan jelang gule kolek. Aru beren nyeram. Njara kan apa ni bulan nyeram di kiai. Ced ada lamba mulai lahir jeleng hari. Ngarapa benembu jaga boy ngaratapan mati demar ngarap. Ki cuman pateng ro demar jonglet ko. Jabo angin ngarap. Gimana mati jadi. Dunja mah wah tiro. Jadi mungan ko. Yeri ngari yeri pas tak bisa saja. Tak bisa saja. Ada resiko tukang bidat tu bahwa kasih tak potongan tak mapan ada. Tak kasar biungku je, ongkur. Benih guni ka ento gule saya ngak gini terus dari Bun Temor sampai ke Sampang ro. Iya ngak jadi iya bak, tidak bisa je. Oh ya Allah, engkau lah nyambi surban ngak dia re, pakun tak para jajem marah mak. Ya Allah. Engkau lek ikan lain ngangkui songkok pote ada ulen beri orang je engkau benih haji kena mak tahu ane kai beri orang suruh angkui jangan lah yang ku lah gendeng
Ari beri orang, mun tak yang kui tak nyaman, mun ngakui songkok jeleng, ojen tedok ring nyapa deh, puh, apa? Ya jangan orang, gula oning asongkok jeleng, iyon jeng, asongkok jeleng, ajo kita jeleng, ngakui sepeda, doa pak, nyimpang kopi, ada saya salam lepas nyimpang kopi, ngabos deh, hari sapre, ngarai sang windre tan mukadam ngarago. Lauk pun akan aja. Ya Allah, lah perasaanku. Mun dadi kiai tukang bidet tu potongan tak kening ro. Cuk si lain lah karcip tenggedeng kap. Piye ngara. Riberin kok tak kepok neneng penaungan deh. Ben kiai dari Mekasun. Gonteng sambil kacamataan gonteng. Kun gare gulu nih. Ya Allah, hari apa ada bakan. Ada tak bisa aja. Gula oneng nyambi sepeda ngagak masuk hilang bos tole masuk boh gula kun ngampung asa koni kan tuh nih adik kan lek nih kau tak boleh boh ana apa kan tersebung rengen nengin kini kagak nengena tempat akan darah nak kiai kiai ria king nyambi sepeda ya Allah itu kedede kok ya Allah made iyang kok juk tojuk nang pinggir jalan mi bodoh setengah jam nang daya ya Allah tak ada ring maka dalam tak ada ring dalam ada ring panyapa tak kersake tengah hari mak gula mak pas akan cengocak ke singireng gula gini singireng celengan pun gula boleh waram marah nak anak berisan coba dateng kubangku ngarau atulis sapa mun atul mung miking talopot cong mi beni nenengi dina kok mi nenengi daerah lain lo keng kok lah masuk dona mari teng ku bangku ngarau hanya mas apa ro teng ku mangkananya mah mbok bunten kiai panjenengan Kiai Rutin gila tina mun le iya lah tarap aja ayo ka masuk ka tina magila tayo besro masuk jan budak masuk ke langker ada lampu nah billahi ya sumpah ada laman kan ro billahi ada laman nengi PMP na langker di dejen ro la tojo nengi batu ngare ko tinengi dolum rang madoni mbian si bulembu ro apel buo numbian apitere dolum ya Allah aro bagina kiai ngarajan jorajo se gula ada nang batu dan ika sekecil kita mau ijulin rokok selancar bundi ro ya Allah engkau maki miskin lambak mun ka bundi setong jadi jetanda bundi setong kok tak terusanda arapa betuan ya Allah pai beri bundi ku mari gini kalau temu apa kerapak kalau temu salah judul kun ya eta kedede du ngaku de mamara mun ngaji dia bengkok kena kiai kok kiai kan tak nyaman je gelur ku tak apa bener la temu nyembi sajian nase anu napa lantaran temu sabok on hentaren teng kubi gula emme telur lambar pas telur saseba kok sape tak kira yokor bigule persis polan jangan ya ya Allah ya jong ya jong ya cukon kiain baik hari ya bun jong ayo ngakan babenya jong ngakan babenya ngakan banyaman mari gini kalau mari kapi kiai rabu si kun nemun nagule guru si mangkin naro rabu miatorin ke dalam kok saya tak kira siom tanah sedang dia ada yang nyom sekali dah Allah masara beri nakan aja kok sate cetak tu aminya anja paham kita dari nyium ya la torot latina la becang mon parlo solo bunga ki ke dan ada rasan misan sekali risiko nggak gini jadi Jai Ponsep Imam Junid kembali ke asal
Sapa-sapa orang sendak ngaku sehadir dak keperayaan Maulud ingat gula ban panjenengan malam mangkin banikah dengan catatan azzama qadrahu tina sahabat abai ingat napa abai diri ada gula ban panjenengan kayak boni Imam Junid fakot fas orang jadi tetireng ontong pakun epa ontong ban Allah ontong odi edunya ontong odi paki neneng alam akhirat pocur gula ban panjenengan odi itunya langkong-langkong paki neneng akhirat gula ban panjenengan bekal tetireng pocur nih kuncina mun gula ban panjenengan bejeng lah tak bisa yang buaki iking siapa tak bejeng ya begitu ilah tadi ngambuaki tak usah bejeng sekali jaga aja jadi penyer ban malaikat ban lagi latina bejeng ngelak si biasa roh makin lain apa bejeng gula ban panjenengan korpokon hubungan ban kanjeng Nabi apa kus terutama ke kelahirna pala ke kanjeng Nabi gula ban panjenengan tak tembus ke kelahirna kana aku ngaki kelahirna nih karena kelahirna kanjeng Nabi panika aku ngongku luar biasa ndak ada yang menandingi tina make poninga napa dari ada takut fas bil iman caipon Imam Junid orang yang jadi tetireng ontong arapa ma ontong neneng ide na ben Allah peceka iman sampai ken mate na gula ban panjenengan sapa beui mun mate cabutnya beban malaikat maut nyambi iman maki sekone neneng ide dalam dada tina mak butuh inga apa mun iman cekak masuk surga bukan pabagusin dari ada pamapanin dari ada hajine jagun sekalian mun parlo 70 kali lagi umrono sebita keng ting mati ya pas mati tak nyambi iman sebeda dalam dada lotak tina mak mati dalam Jumat manis tak nyokot billahi tak nyokot tina mak saya tahlil orang ibuan 7.000 sapeh ngabi pampak si sambeli keng mati kaper tak nyokot dia ongkur keng mun nyambi iman ban Islam makilah tada rengat tahlil sarga bakul dari macara hormati kelahiran kanjeng Nabi apa boleh kanjeng Nabi iya kun kunjina nyongkur mun bisa molot tak bisa molot nyari molot lah molot tak bisa sekali cina kan apa kun nyari Arya sedu malam si kau saya tak kerjuk maju lucu banjir kun nyari molotan melolo namolot tipe tinggi gula lambah kita andi ada molotan ditambah miskin ada orang yang molot ditambah bangkrut sobung jere tanah entenungku dan gula lambah ngobu sape pon tanya lagi ke bagian bacung keng make ngobu sape gula lambah binir mi tau rasa ni pangare mak tak kerengare panginumin sape tak tau rasa mun binin tar kakandeng bi gula lelek kedelem cema sama kare tako kotor iman kok ke bini kena jala bini lah di gula bak celang ban bahjan tani ya iya bahjan tak mau potongan dah jadi mulai iman bulan gini kecimat dari kiai lagi cimat dari kiai kelaban gula karena debun kiai 3 bekalan aiki kiai mol tengku punten kiai tina tak bengal ning pikir bi gula orang ning kuni ke orang mile ki laki si miler ya bener-bener tong kaya tak kaya alem tak alem genteng butuh je lah dia kira neng oh tak mile jadi dia demen benta aiki kiai mana biap tine kendain bedena ketika itu bedena sobung pun apa sekali abtina pakun siap tak kira mengecewakan ajudan ya ada iya jong tetisan terwen ayare jong kura keng tada sepada benda lagi melarat toh lagi bendur tuh lepo kapi ya Allah engkau teruan dia sebab pote bini jangan memang angkah tukah wazoji tukah mah tuba semakabin kia itu bini kia Habib ibunya noreng gula nyambi beset dari jompo nyambi beset 75.000 oleh nyimpen gini kan pas bi kiai ya Khairuddin
Naam. Ya pun kabin nga ro kana. Mali ko busero kasi makabin ro. Khairuddin. Naam. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Oke. Enggak. Enggak kota-kota yang pulang ke kiai. Enggak haram enggak ada jadi ya. Kota-kota. Jadi tambahan jadi. La ya Allah nyon sabara Gusti. Ari musuh kiai bulan kota-kota. Keng ku besar mun cek saking apa bagian tambah aku ngares repah bedai pakap bini ngak jadi roh. Maki asal si bini tanda kekerende pas. Arapa? Silaki ro kubus sebenarnya mana? Ya Ahmad Nam. Zawi juga. Alama amarallahu bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Oke. Oh ya Allah, mak bener ngagap ini aja deh. Duh gue sama. Makila tak ngaku mas kabin mau ngajarin gue salah kamat tuan. Wah, ari yaman tomun ari yaman to. Jangan agak nak tepah del gebre. Ahmad, nang. Uzawi juga alama ma'arullah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Nang boleh. Tergeter salah dia. Duh butuh datang mantu jadi tetiap. Tak gogok teti matu aja. Keng mumpah ngak gitu. Ahmad, Naam. Uzawi juga alama amarallah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Oke. Engkau terus ini boleh bang mau cai ngaji deh lenar. Injarah. Injarah tak ini boleh. Kita abini riberin lagi ngojai abini boleh kok. Ini nana mungkin kabar tak nampak. Pon. Lagi jadi bini di gula ni lembok. Gula je tahun ni karena ibriin kia ya. Poni terima. Magi ngak napa boy. Arob mak ki pola ki boleh aroba manusia ya edel mate lagi mak boleh ki aroba manusia tang bini sebriin kiai tak aroba manusia pakundang bini bener pas teng lemari bakapin qabil tu nikahaha wa tasbih bil mahril madkur ngong tartun lai edeng-teng ben majedi matua majedi tore mending gua binin Eki dengan langkah yang begitu pasti tegap ngak prajurit doh. Moga aja jareng jam mau 3 bulan sebelumnya jadi jokola cuma telur retek papeto. Ben minggu. Jadi aja lamba jadi lagu na cerita. Telur retek papeto 3 bulan. Jadi pas tunggal dapat ukton kabin. Di mamosol. Bangga mai gibo ban haram tak pernah kalampian. Iya jerman. Kelioan kapi lo. Mau jareng jadi mereka kabin benin terapai kapai kana. Benin benih gun terada iya desa. Jadi terabuang. Pertarungan terhebat. Jadi iya nomor tong. Mangkana bener Pak. Mau ada dengan langkah yang begitu pasti manggana pas bodoh nih bini tojuk nih ekor sengak nih kelebaran bani kemendang ring kedua mata mau nengah nih ko mundi bini digula tapi mun nak kena setia duo kelenyok kel selake datang dari desa ro ana neng dinak neng tas pangkung neng tas kuadi Njak mak nyet ngalanyet kel. Mata ngantos deki malam. Di gula ada nganika. Ya Allah jangan tekuk pun Nabi gula. Bacain doa. Barakallahu li kulli wahidin minhuma fi sahibihi. Ngajari yang mendengar kabin dugal luna. Saya tekuk ya bun-bunna. Cek tekuk mun babun ni kejak tekuk ban seromban. Mun ni pada dia bini. Cek rosak maki sekolah. Cek kita abin ni kan ala poni pasal-sal kada le buna-buna kan. Poni mamogra muka kapi.
Butuh jadi tak bisa teti pertarangan menengah jadi. Ndai pasot cebin ini kah. Tina lah lama temu tinggal depak. Lagi doain pas bocain dina. Ya dina aja teku. Jauh nih pasan kau. CPP teku. Ngelong apa PC ke kapi. Klakson minta makan. Ya Allah mantar san kasan lagi. Nunggu lah lembak kantor nih. Itu. Barakallahu li kulli wahidin minhuma bi sahibihi. Jongkok lagi sokone jareng nunduk terus. Ya Allah mak nunduk melulu. Mun ngabosoki kudu dari jauh. Alhamdulillah ya Allah. Engkau ibrin bini seko sepote kolen. Pote bilahi pote. Nan. Njok ibodo remah bentuk kang ias ya. Kosep elong re mancong deh yo. Terpesona melihatnya. Tenglai jongkok kaki sakone ya wahidin ane temu. Aduh ya Allah, tang bini celenggi ya jangan gula dubut. Sedina ro peren bedok. Tak tahu cai bedain apa bentuk kang ias jadi kose tak ngemenyoro. Kengedina ada pakundin anda bisa jo. Celeng. Ya Allah kok ada pada celeng hari kok saudara. Ya dalam bagaimana celeng. Tina lah tahu saja cerita jadi wa abid kok mun cari dia. Ese tong tempo ibu kon gulungan sape ngocak ke bini. Ya mun binin Khairuddin tepan nengi tak andin deh. Tepan nengi miskin ro. Dari barisan gula ki ajalan ke Pacung. Dari barisan ni ke 10 kilo ke Pacung ban bini panika tandi sepeda. Ngaruwa wari ka bini. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Ambian berenang-renang ke hulu. Berakit-rakit kemudian. Iya bodoh. Kel tobat. Nggih gula mari gede kepok-rempok le. Kain to. Gula kan ngojak ale mangga bini. Kan beda mah jadi gula hatiri kanto mangga. Nggih. Gula ke bini ngojak ale. Lebur gula ngojak ale. Anak pebualan mau diulangin dua kali bahalek lewa. Bunyak olen lah, peren ngolak kale je. Oleh lah lema ko. Alek le je. Coba dia ngocak apa sih? Papa. Menirendeng Jakarta kun oleh berempat hari wa namoi ke Jakarta ro. Si pateng datang nak. Papa. Bade sing ngocak sayang. Gule tak langgalang nembian ngolok sayang kalaki nah. Silake ngolok sayang gabinin tak langgalang malah bagus. Korpo kon cek to karan. Mungkin aku ngolok salah sayang teng lahur duhur temu salam bedebuk sia to kan. Njau kula ngojak kakak ale be. Gule ngojak ale. Gabini. Ale terus makin niku ngolok, "Oi. Tapi saja ale. Terus roh. Sampai andi anak ale mare pakut, "Oi. Mi ngojak kakak, mi ngojak emas, ngaramun emas terlalu ketinggian." Cek emas ribiasan koneng menjelang mulus aku jangan emas. Gelura ngarah. Nggih. Iku udah kerempek kon bini lembak. Lek, are kok mending hari ya. Are kok nyamai yo bu sape kok. Pakat ibu apa? Ayo saper ya jual kamulot mayu. Engkiungku ngereng. Ya mun nyemutin binin ke hayar ya. Munian bini dina jangan silake lele dari masa saper arum jadi mun gila ngaban jual kamulot mayu. Jual? Kita mulot berapa? Iya. Yang di kebutuhan lain kok kita mercen jolong. Butuh benda bisa. Aku rombongan dengan Kanjeng Nabi tak bisa saja. Mangga nama Nabi Ki Hasan Al-Basri pengorbanan kangkui molot deh sampai ada bunga nikah. Wadittu law kana li misla Uhudin jabalan
dahaban jabalan takir. Lata salah boleh. La wadittu law kana li misla Uhudin dahaban fa amfaqtuhu alaki. Napanya mana? Fa amfaqtuhu ala qiraati maulidin nabi. Jaipun Imam Hasan Al-Basri, Ki Hasan Al-Basri. Engkau je saking ban pangeran beri emas pada ban gunung Uhud. Yak tena emas sep raja pada ban gunung Uhud jadi ban kok epa tumpes, epa tade, epa musnah demi kangkui araya aki kelahiran kanjeng Nabi. Ki Hasan tapi gun. Ini Hasan Dina ini. Mana Hasan Dina saya mau ulur tanggal 12 beri malam roh. Yang di sini gini. Saya galak sejarah aja. Salah daya anak ni ya coki. Saya enggak ya. Dekik pasekat jong. Pasekat, pasek. Bola napaan bende lah tu wah. Mumpah kaleng kapan dia tak nyaman. Eko cain cuba benoreng. Mun pongpongki kan. Ya. Mak bede ke anak pah malai ni ngajiri man. Penderena mon anak nikah bagus anak ya cer ke masjid iki ke masjid iki ke langker perayaan molot iki nak foto guleban panjenengan mali acer tahu paratur ngadepin kanjeng Nabi ngadepin manusia lain atau ojo bata pak mak anak temu ngarjele ngaran ngabusuki jajan saya ada ngabusuki wabuan ngucak pas cong bendero karwai cong iya pak cong bananan bapak saya nggak jong bendero karo ya iya pak laku jong ben bapak meliakin ben muntrotong ben bapak meliakin teluan jong king pokon jong cak kaleng ka jong dina mah kita melo ben jong benan todus dah todus ke kanjeng Nabi ya nggak jadi ya beni bajani sorot jong aro ya da etin kiai ro kan beda buah naga ro jong aro target ben ro jong jadi kutu geni keneng. Apaan be endre lambe jong. Mungkin tidak kena ngabun. Tak torosan kalah saing. Be endre ye kia. Deki rupa keneng. Siapa sih langalang ke ben? Bentor lah, bentor. Maki kiain bentor pas. Bener pas kun mare doain neng masjid. Ulat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dari budi ceropot tak tahu apa juga saya nak pun tak tahu saya kena ya dan ya junna kiai ini budak boka ngajam budak apel merah budak tumpas kapilah saya jangan pahit itinain kangkong ini kan kiai eba minjiret dah suruh ngakan kangkong gitu di sini benih masalamun lord kun nyambi kedungdung lagi mon Imam Hasan Ki Hasan Al-Basri mon engkau ibn Allah ibriin emas pada ban gunung Uhud ban engkau potompas emas jadi kangku ya raya aki kelahiran kanjeng Nabi Ki Hasan mangkana gulawan banjir dengan umpama tak bisa molot hadir kana ya pon ke Imam Junid gela ontong dabune Sayyidina Ali man azzama maulidan Nabi sebunada gela takok kelopain man adzama maulidan nabi wa kana sababan li qiraatihi sing ngaki dia kelahiran kanjeng Nabi jabon Sayyidina Ali wa kana sababan li qiraatihi amulot dadi sebab baca maulid Nabi berarti si amulot janjina Sayyidina Ali jabon Sayyidina Ali bu iya la yakhruju minad dunya illa bil iman la yakhruju minad dunya illa bil iman sapa abai ingat pun apa abisaos mun endek ngaku ngaki ate guleban panjenengan dek kanjeng Nabi la yakhruju minad dunya tina mak titel bejing apa bejing butuh dari ada keng ndak ngormat kelahiran kanjeng Nabi la yakhruju minad dunya illa bil iman tak kira keluar dari alam dunia tak kira masuk ke alam kubur tak kira mati ben malaikat maut tak kira panggil bi ajunane pun Allah mun tak kengi dalam dadana nyambi iman badi Islam amin Allahumma saya terakhir saya pun Sayyidina Ali mun kini ke pun mapan pun mangkan saya terakhir saya pun Sayyidina Ali ini si bangga gula ban panjenengan orang sing ngaku ngaki kelahiran kanjeng Nabi
wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang jadi bekali masuk ke surga ben Allah tanpa beda hisab, tanpa rekenan, tanpa pertanyaan, tanpa apa-apa. Laju ngacarapat masuk ke surga. Tini nggak apa be. Lagi, pada ben para nabi. Para nabi panika masuk ke surga tanpa hisab. Umat Kanjeng Nabi panika sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab wa sulusun ya'tuna bidunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum wa sulusun ya'tuna bidunubin wa khataya idham. Wa yaqulu Allahu lil malaikati idhabu fazinuhum wa yaquluna ya rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dunubi ka amsalil jibal ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kini kejaibun Allah dalam kitab tiba wa yaqulul haqqu wa izzati wa jalali la ja'altu man ahlasali bi syahadati kaman kadzababi adkhiluhumul jannata bi rahmati. Jaibun Allah tina arten tibi jadi betul malam ambu mungkin artena boleh abid kelu jadi mulia gelu aku gingali ka sampang bola iman suara lah kare 30%. Pon kesalahan kacang golongan muka-muka panjenengan sehadir searaya aki sing orben aki arta antren olia barokah Kanjeng Nabi amin Allahumma antren ni kapolong Kanjeng Nabi amin Allahumma antren ni pemasok ke surga amin Allahumma. Mohon sekali itu bisa kesalahan kacang kolangan nyon sepora kejanggalan nyon sepora beda bendera moga-moga tadi ilmu si manfaat dan guleban para panjenengan sedaja. Mungkin gulung ngolok salam. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.